Bueno, bons días a todas e a todos. Este fin de semana, entre outras moitas cousas que temos en Pontevedra, vamos tamén a subirnos polas paredes. Temos a sorte de que se vai a celebrar a terceira proba da Copa Galega de Escalada en idade escolar. Como curiosidade e como anécdota, comentarei que nas escolas deportivas de Pontevedra hai máis de 20 modalidades diferentes de deportes e de todos eles, nesta última edición que sacamos hai pouco, o que máis éxito tuvo foi a escalada, en proporción ao número de plazas que sacamos. Creo que foron 35, 36 plazas que se sacaron nas escolas deportivas, tuveron máis de 80 solicitudes. Cual quere decir que, a pesar de que é un deporte desos que algúns chaman minoritarios, en Pontevedra ten un caldo de cultivo importante, o cual para nós é unha moi boa noticia. Hai clubes, evidentemente, que o traballan e que o traballan moi ben, e iso axuda moito, non? Axuda a que as cousas vayan ben. A escalada xa se escalada en Pontevedra de fai moitos anos, non? De fai décadas, diría 30 anos xa, casi nada, como paso o tempo, que se entiende, fai nos veros. Hoxe en día, a escalada xa é unha disciplina olímpica, o cual, e ademais con éxitos importantes, que conseguimos éxitos importantes en Tokio, o cual fai moito máis atractiva todavía a posibilidade de practicarla, non? E temos algúns xoves en Pontevedra e en Galicia que van camiño de ser dos mellores do Estado, sin duda alguna. Nos, na nosa política deportiva, xunto cos eventos de moi alto nivel, nos cuales non se sabedes que traballamos para que todos os anos Pontevedra sexa referente en algúns deles, temos un abano de eventos de todos os deportes que permiten, primeiro, visibilizar ese deporte, ¿no? Trasladar a existencia dese deporte para que a xente se anime e o coñeza, para que non nos quedemos sempre nos mesmos deportes, que afortunadamente en Pontevedra eso non pasa, porque, como digo, temos máis de 20 especialidades diferentes nas escolas deportivas. Eso por un lado. Por outro lado, evidentemente, axuda a fomentar a actividade física, que é outras razóns de ser desta concellería e que é unha cuestión casi personal deste concelleiro traballar no fomento da actividade física, sexa a edade que sexa e segundo as capacidades que teña cada persona. Por lo tanto, cumpre esos obxectivos, cumpre o objetivo de fomento da actividade física, cumpre o objetivo de visibilidade e tamén, como non, de visibilidade da propia cidade, non? Porque aquí van a recalar rapaces e rapazas de toda Galicia que van a coñecer Pontevedra e que seguramente se van a enamorar desta cidade como se enamora casi todo o mundo que ven a vela, non? Por lo tanto, simplemente me queda agradecer o esforzo que se fai dende as instancias deste deporte, dende os clubes que traballan neste deporte, porque sin eles, evidentemente, sería imposible poder facer este tipo de cuestións. Nos poñemos o que podemos, pero sin esa masa crítica que supoñen os clubes e as federacións, ese entusiasmo que poñen para facer cousas, pouco poderíamos facer os concellos se non contásemos con esa axuda. Por lo tanto, desde aquí baixa o meu recoñecemento e o meu agradecemento por ese traballo inxente que fan todos os días para que estes deportes poidan ser visibilizados e poidan ter o seu espacio dentro das actividades deportivas da nosa cidade. Por a miña parte, nada máis, desexar que todo salga ben, que vai a salir ben, e vai a ser unha xornada, este sábado, unha xornada moi deportiva en Pontevedra, con andainas, con millas urbanas e tamén, pois, con escaladas subíndonos por as paredes. Por a miña parte, nada máis, vou dar a palabra a Carmen para que ela, pois, explique un pouco en que vai a consistir esta prova. Buenos días a todos. Mi nombre es Carmen Pérez Torres, soy la presidenta del Club Montañeros Celtas de Vigo. Ante todo, quisiera agradecer mucho
toda la posibilidad de hacer esta prueba la tercera prueba de escalada en edad escolar aquí en Pontevedra de una manera muy rápida, muy participativa. Nos ofertaron y inmediatamente no tuvimos ningún problema en utilizar el pabellón de la Xunqueira con la pared del rocódromo allí instalado. Quisiera agradecer tanto al concejal de Deportes esta oportunidad como a los técnicos de los pabellones que nos han ofertado todas las facilidades para poder hacerlo, así como al Club Armón y a su vicepresidente Manuel Velosa aquí presente, club con el que estamos en convenio y colaboramos desde hace muchos años, participando juntos en muchas actividades, compartiendo incluso los socios también. Nos une una gran amistad y un objetivo muy claro en el desarrollo de las actividades que van unidas a la montaña. Hoy en día la escalada deportiva, sobre todo desde que ya tiene una entidad importante como es la olímpica, tiene un corto futuro muy rápido de desarrollo, y aunque nuestros clubs, que somos un club de montaña y que siempre hemos empezado con la escalada de roca de montaña aquí que mantenemos y queremos mantener, evidentemente la escalada deportiva viene ahí con mucha fuerza. Nuestros socios también quieren participar en ello y nosotros lo que queremos es hacer un desenvolvimiento de esa actividad uniéndola a la montaña, que sea mixta, participativa y que nos permita sacar figuras importantes para esa modalidad, que las tenemos, porque tanto Almón, que lo hablará ahora Manuel Veloso, como nosotros tenemos el primero y segundo figura autonómica, los dos primeros en la modalidad de cadete, que representan y están tecnificados para representarnos en los campeonatos de España, con lo cual creo que estamos haciendo un trabajo y esperemos hacerlo todavía mayor. En esto necesitamos a las concejalías de deportes, a su empuje junto con nosotros para fomentar y mejorar las instalaciones que son muy necesarias, tanto aquí en Pontevedra como por supuesto en Vigo. Nosotros esperamos que con la actividad de los clubs y el fomento cada vez más alto de los jóvenes que quieran entrar en la escalada, que podamos tener realmente mayor posibilidad de puestos a nivel olímpico y campeonatos españoles también. Agradecer a todas las actividades desarrolladas y el apoyo que nos están dando. Muchas gracias. Paso a Manuel Veloso para que... Hola, buenos días. Bueno, simplemente esto en representación del Club Armón Pontevedra y un poco nuestra función en este caso, como decía Carmen, gracias Carmen, es comentar que estamos aquí en colaboración con dos clubs amigos que llevamos muchos años colaborando y participando en actividades de montaña y de escalada, esta que nos toca hoy de escalada, y simplemente apoyando el poder organizarla. Ellos tenían la parte organizativa y nosotros pusimos esa instalación. Agradecer tamén ao Concello, como sempre, a disposición que ten para apoyarnos nas nosas actividades e bueno, un pouco máis. Simplemente agradecer tanto ao Club Celtas como ao Concello esta posibilidad, na que nos estamos encantados de poder colaborar, e daros paso a Fernando, que é o director da proba de Compañeros Celtas, para lo que son as cuestiones máis técnicas que estéis interesados en preguntar. Gracias a todos. Fernando. Bos días. Agradecer os agradecimentos a Carmen, ao Concello, ao Club de Pontevedra, unha fila que sempre nos acolle ben. Bueno, eu quería decir simplemente dar os objetivos un pouco desa competición e un pouco dar a promover a escalada deportiva entre as persoas máis novas, tamén mellorar o nivel deportivo dos escaladores e escaladoras en estas idades, e estimular a competición sempre basada nun respeito entre os competidores, a camaradería e deportes de montaña, e tamén impulsar a igualdade de xénero nas competicións. Isto é moi importante. En escalada precisamente temos que ter en conta que o número de mulleres que participan en competición é moi semellante ao número de homens. Hai unha cota bastante importante de igualdade de participantes. Decir que, en principio, en canto a cuestiones técnicas, va a haber 3 categorías, alevín, infantil y cadete, que van de 10 a 11 anos, de 12 a 13, 14 a 15 anos. En algunas categorías, hai tanto número de participantes homes como mulleres. En principio, é unha competición
en la que os participantes son autónomos, abren eles a vía, van chapando, por decirlo así, de forma coloquial, con un nivel de dificultad importante que se va incrementando hasta llegar al final. En una escalada indoor, en un rocódromo, con presas que previamente requiere que haya unhas personas que fagan o percorrido e marquen as dificultades adecuadas á competición. Por outro lado, decir que tamén é importante que hai 5 suíces que van a estar vigilando e controlando o correcto a puntuación dos participantes. En este caso, son 5 mulleres as suíces. Eso é un dato moi significativo, ¿no? Que son 5 mulleres as que van a controlar a competición. Non sei, en canto á competición, hai 43 participantes de 5 clubs de Galicia, veñen de Coruña, de Ourense, de Vigo, de Pontevedra, veñen de todos os sitios. Isto é unha competición que vai a máis, ao nivel de competición un pouco de a xente xa está incrementando o nivel. Ten en conta que o campeón olímpico tiña 18 anos cando acabou a medalla o 5 de agosto. Aquí hai xente de 16 anos, é xente moi nova que chega a esta, pero que rapidamente en 2 ou 3 anos alcanza niveles moi altos. E se queredes preguntar algo en cuestión relativa á competición ou algún tema correspondente a encantado, entre Manolo Veloso, Carmen e eu, que contestamos alguna das preguntas que querades saber sobre este tema. ¿Cómo es la competición? ¿Va por velocidad? ¿Va por dificultad? ¿Cómo se fija la...? No, a competición non vai por velocidade, pero mídese os tempos, o sea, a competición vai por dificultad. Van acabando unha serie de presas, en función da presa que achegan, aí leva unha puntuación. E se chegan ao final, o que nos chamamos o top, chegan ali, pasarían, por exemplo, esa vía a completaría. Pero existen outras vías posteriores de maior dificultad. O que pasa que tamén se mide os tempos, porque ao final, se hai un empate, o tempo sería unha das circunstancias que desempataría esa competición. ¿Cuántos participantes? Exactamente 42 participantes. 42 participantes. Para ser máis concreto, decir que hai 16 chavales sub-12, que son 10 chicos e 6 féminas. Despois hai 11 participantes sub-14, 6 masculinos e 5 femeninos. E despois temos 14 participantes sub-16, que son 7 masculinos e 7 femeninos. En este caso son o mismo número de xente. Como vedes, hai moita participación femenina na escalada. É un deporte que as mulleres encaixan moi ben. ¿Qué día es y qué horarios? Vamos a ver, o horario é o domingo, día 14, e en principio a competición empeza ás 9, a recepción é ás 9 da mañá, ás 9:30, bueno, entrega de dorsales ou a organización previa, e despois a competición empeza a unha charla técnica previa cos rapaces, un pouco explicándolle como vai a ser o proceso da competición, e ás 10 da mañá comeza a competición. Temos previsto terminar ás 2 da tarde e ás 2:45 a entrega de premios aos gañadores da competición. Ter en conta, deciros que é a terceira competición en Galicia, porque hubo unha en Coruña, outra en Ourense, e a suma das 3 competicións, os resultados dos deportistas, son os que van a representar a Galicia despois en as competicións estatales, os que alcancen as mellores puntuacións.
tedes alguna Tes de man o número de deportistas que aporta cada clube? Por clubes, creo que Sí, se sí. pode... Bueno, teño tes aquí... por aí. Bueno, en concreto, eu sei os do meu clube, eu Sí, son sí. como teño os centros, somos 10, no, 9. Despois hai AMI da Coruña, que presenta 2, 3, 4 a nivel de categoría sub-12. AMI da Coruña tamén, é que claro, teñen diversas No tengo yo categorías. aquí anotado, Fernández, si quieres. Está el Ponte en el micrófono, AMI, Carmen. que es... Esa é a que ahí lo tienes ahí arriba. Pero es que los tengo así sumados, pero aquí serían 5, 5, 10, 11. Bueno, aí, pues, Sí. AMI 11, Montañeros Celtas 9, Celtas 9, Asesou de 14. 14. Ponte en el micrófono tú, Carmen, si quieres. ¿Qué? Ellos. Ponte en el micrófono tú, Carmen, y los dices ya abajo. Está el Club AMI, Asociación de Montañeros Independientes da Coruña, que presenta 11. Asociación Montañesa de Vesta Ruza, que es de Mugardos de la Coruña, también, que presenta 5. Asesor, que es la Asociación de Escaladores Orensanos, que presenta 14. Sí, Celtas, Club Montañeros Celtas presenta 9 y Aragón presenta 2. Es que deciros que hasta hoy todavía no está el plazo abierto, es decir, que pudiera haber algún otro de última hora que se hubiera inscrito y que se le viera un poco más el Me número. salen 41. Sí, Sí, son 41, no 42. sí, Vale. 41, más o menos. Pero creemos que probablemente habrá unos cuantos más que se inscriban hoy. Perfecto. Pues... Muy bien, una fotito. Ah, hacemos una foto, sí. Despides tú.